бензин охот. Тебя тут не поймут, они просят мой звук, мои шутеры ждут. Моя латина тут, творим крэковый пунш. Это с улицы Мув, где мы продаем куш. Я не продаю. Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Thank you guys.